Yebo, ingane zawethu impela sibona laphana ke izindaba ke zishaqisayo eziveza ukuthi ke osukwini la izolo ke ebusuku ke sokuthola ukuhlaselwa phana ku-Brown Mokgotsi ke eGoli ke eFloslorus ngenkathi ke behamba ke ngayo ke imoto ke yakhe. Kanti ke ingane zawethu impela kuthiwa qhamuke ke event ke limhlophe nelifike ladelela ke nguyaba ke lenhlavu phana ke libhekise kuyena. Bafowethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela maqani ke nibingelele kuyona ke imbuso City MTV City nje masiqala ngene ke channel ake wenza kulungile uciphize subscribe nayo notification bell thola zonke izindaba eshisayo nazo ke ezitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela sibona laphana ke izindaba ke ezimbi ke nezithe zehlela ke uBrown Mokgotsi kosukwini la izolo ke ngabo 10 ke ebusuku phana ke eGoli ke endaweni ke yaseFloslorus njengoba ethema ngaba ke isikhambela ke kwalandelwa ke event ke bemhlophe nethema ngaba ke ifika phana ke kuyena ke yabe siyidedela ke ngalo ke uhlavu ke impela ke besho kumqede ke ngayo ke inganono kodwa ke wengane zawethu impela ukwazile ukuthi ke aphunyiwe ke kuzona ke lesigila mkhuba njengoba ke egcine impela ke ephephile futhi ke kungekho nesinye ke isibhamu ke sithe sakhala kuyena ke enyameni. Kanti ke wengane zawethu impela yena kuBrown Mokgotsi sixhumanile ke nabo umthetho njengoba kulindele ukuthi ke kuvulwe lona ke icala ke lokuhlaselwa. Kanti ke wengane zawethu impela ke sokhumbula ukuthi kuBrown Mokgotsi igama lakhe liyathinteka phana ke kwiMadlanga Commission njengoba ke naye kulindele ukuthi ke avele ke ngaphambi kwayo ke iMadlanga. Kanti ke wengane zawethu impela abantu basemzansi ke basabhe ngabovu ukuthi ke impela ke naye ke uBrown Mokgotsi ke azobeka lakhe ke isite njengoba ke impela ke ama witness ke seqalile ke impela ke thula bona kubufakazi yona ke le commission. Kanti ke wengane zawethu impela ke naye uBrown Mokgotsi wathi cha impela ke uselinde ngabovu ukuthi ke naye kabiza ukuthi ke impela ke naye ke ayoziphendulela ngaphambi kwayo ke iMadlanga njengoba ke wathi impela ke uyofika angachitha isikhathi ke afike acule ke aphinde ke acule. Hake bafethu impela thina ke simbuso City MTV City nje bafethu ke ake sehle ngobonda idibana kuyona ivideo ilandelayo.